Pa evo nas u striparnici Darkwood, jedna od najvećih striparnica kod nas, i da li možete nešto vam kažete o sebi, kako ste krenuli, šta su vaša najpoznatija izdanja i šta imate novo u ponudi ove godine? Pa Darkwood je prvo krenuo kao striparnica 2001. godine, kada smo otvorili baš ovde knjižaru, a 2010. godine smo se upustili i u izdavačke vode. Prvi strip koji smo izdali je bio Tarzan Berna Hogarta, zatim smo krenuli neke italijanske Bonelli serijale, ali mislim da smo postali prepoznatljivi po o najpoznatijim stripovima i u svetu, a nadam se i kod nas, a to su mange, serijal Corto Maltese, Modesty Blaze, Calvin i Hobbes i brojni američki mini serijali i najpopularniji superjunaci Marvela i DC-a. Za početak predstavio bih naše mange. Za sada smo objavili 6 različitih serijala. Napad Titana ili ti Attack on Titan, možda i najpopularniji trenutno manga i anime serijal na svetu, gde smo došli do 10. knjige. Planom je naravno da nastavimo dalje, očekujemo uskoro izlazak sledeće. Prvu sezonu anime, ono što nas najviše ljudi pitaju jeste kako je manga u odnosu na anime. Prvih 8 tankobona pokriva prvu sezonu, mi smo već lepo zagazili u drugu i plan nam je naravno nastavak serijala. Zatim Beležnica smrti, zaokruženi japanski serijal od 12 tankobona, 108 chaptera, za sada smo stigli do 7. knjige i ovde možemo i ekskluzivno da najavimo, 8. knjiga je pri kraju, tako da očekujemo uskoro i njen izlazak, ja se nadam krajem septembra, početkom oktobra. Naruto i One Piece, dva najpopularnija manga serijala na svetu, One Piece najprodavaniji strip svih vremena i Naruto koji je kod nas doživio veliku popularnost budući da je serija išla na Ultri, da je bilo rančeva, bombona, flipseva i svega toga i važi i dan danas i po prodaji i po popularnosti za verovatno najpoznatiji strip kod nas. A tu su i neke onako malo nepoznatije stvari našoj publici koje smo mi uspeli da predstavimo. Pre svega Uzumaki Junji Ito, serijal u 3 tankobona, majstora horora koji je jako popularan među ljubiteljima mange kod nas, u svetu ekstremno popularan. Njegov Uzumaki smo uspeli da kompletiramo, vidjet ćemo da li će još nešto od njega biti objavljeno kod nas i možda i kruna našeg izdavaštva u mangama je Ghost in the Shell, koga smo skoro objavili. Kompletan Volume 1, odnosno prvi i osnovni serijal, smo objavili u jednoj knjizi. Sve što je autor insistirao da bude u boji, mi smo uradili u boji. Izdanje sa autorovim napomenama, apsolutno sveobuhvatno. I potrudili smo se da bude prijemčivo i što se tiče formata i što se tiče prevoda, ali što se tiče cene, da bude i za naše uslove jako dostupno. Ja ću sada pitam dodatno pitanje, pošto me mnogi pitaju vezano za mange kod nas, šta ima sve ponudi i da li, na primer, ova već izdanja koje ste, odnosno naslove koje ste već rekli da ste izdali, da li postoji mogućnost da se neki prvi brojevi koji su trenutno autoprint da se vrate u štampu kako bi se još mlađi uvukli u priču tih fantastičnih svetova? Apsolutno, mi smo svesni da je većina tih prvih brojeva izašla, recimo Naruto, One Piece i Uzumaki su izašli još davne 2013. Death Note i Attack on Titan negde 2014-15. Znamo da su rasprati jako traženi i nažalost jako skupi na internetu, tako da nam je plan da uradimo i reprinte tih prvih brojeva paralelno sa nastavljanjem serijala koje izdajemo. I nadam se da će naša publika se obradovati već početkom sledeće godine i da će svi brojevi naših serijala biti dostupni već tada. Osim mangi, šta imate još u ponudi? Na vašem stolu ima raznih novih stvari, koliko ja vidim. Pa, recimo, Corto Maltese, po mnogim stručnjacima i velikom broju publike, verovatno i najbolji strip serijal ikada nastao. Autorski serijal Huga Prata, koji govori o jednom pustolovu, možemo slobodno reći i anti-junaku, koji putuje svetom, istražuje kako mistična mesta i apstraktne pojmove, tako i istorijske događaje i likove koji su zaista postojali.
Naše izdanje je obogaćeno apsolutno svim dodacima za koje smo mogli da dobijemo prava, brojne ilustracije, propratni tekstovi, štampano najbolje što je moglo, u boji i na ćirilici, što je, nažalost, retka prilika u stripovima. Pored njega bih istakao i Modesty Blaze, čuvena junakinja na koju su odrasle generacije i za koju se trudimo da i sada približimo klincima. Naše izdanje pre svake epizode ima predgovore koji čak ni originalno Titan Booksovo izdanje nema sve, hronologija izlaženja u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji i svaka knjiga sadrži 8 epizoda, takođe na ćirilici, u originalnim fajlovima bez isecanja kadrova, brisanja nekih oblačića, apsolutno potpuno kako je zamišljeno, tako smo ga i objavili. Ove godine smo imali i tu čast i privilegiju da završimo po mišljenju nas, pre svega u Darkudu, a i brojnih čitalaca, najbolji Vertigov serijal 21. veka, a to je Skalpirani, autora, scenariste Jasona Arona i crtača Rajka Miloševića Gere, naše gore lista, koji su napravili jedan modern western u kome ima i elementa mistike, ali pre svega jedan pravi krvoločni thriller. Ove godine smo objavili tik pred koronu 5. knjigu i kompletirali taj serijal. Imali smo sreće da je autor bio i gost u Srbiji tokom prošle godine i da je on sam zadovoljan kako je to naše izdanje ispalo, toliko da je čak uradio i neke naslovne strane specijalno za naše izdanje. Znači, crtač je zapravo naš čovjek. Da. To je lepo znati. To čini ovo izdanje posebnim. A prošle godine smo krenuli i u objavljivanje kompletne edicije Calvina i Hobbesa, stripa sa kojim se verovatno svako u životu nekada susreo, što na ilustraciji, što u nekom kratkom stripiću. Mi smo odlučili da kompletan serijal objavimo kako treba, da sve što je u boji bude u boji, sve što je crno-belo bude crno-belo, sa sjajnim prevodom Milana Jovanovića i hronološki kako i treba da bude. Da li ovo izdanje sadrži kompletnu priču od Calvina i Hobbesa, znači sve epizode? Prve knjige, znači... Druga knjiga trebalo je već da izađe, ali nažalost ova situacija je poremetila ne samo nas, već kompletno strip scenu, pa i scenu izdavaštva. Tako da se nadamo već u oktobru da će se pojaviti i druga knjiga. I da li je to onda kraj ili će izlaziti još nešto? Ne, bit će 6 knjiga Calvin i Hobbes. I to smo u saradnji s našim partnerima iz System Comicsa uradili. Oni su već radili Calvin i Hobbes u pojedinačnim knjigama, ali smo i mi i oni imali sluha da tako dobar strip zasluži ovako dobro izdanje. I još jedno, pošto ove godine, nažalost, nije bilo mnogo izdanja, budući ni štamparije, pa ni naše knjižare, ni izdavačke kuće nisu radile, Torpedo 1972, nastavak originalnog Torpedo serijala, koji izlazi od crno-belo, imao je 15 albuma. Ovo radnje stripa se dešava 36 godina nakon originalnog stripa, predstavlja Torpeda sada već kao vremešnog ubicu i vremešnog ljubavnika i zavodnika na jedan sjajan način. Crtao je jedan od crtača 100 metaka čuvenog američkog Vertigovog serijala i predstavlja baš lepo finale njegove priče. Da li imate još neke planove? Da li možda razmišljate o još nekim naslovima iz magije da dovedete kod nas? Da li se planiraju neka izdanja domaćih strip autora? Da li se, na primjer, vraća Lokot i ključ isto u štampu, pošto je to postalo sad popularno zbog Netflix adaptacije igrane serije? Lokot i ključ kod nas samo se može naći komplet. Svi u 6 knjiga smo kompletan serijal objavili. Svako ko je gledao seriju siguran sam da će se oduševiti, budući da strip po pravilu uvek obuhvatniji, ali slobodno mogu reći da je ta ideja o ključevima, odnos između likova mnogo bolje urađena nego u toj Netflixovoj seriji. U planu su nam za sada nastavci serijala
koje smo već započeli, izaći će uskoro i Punisher, bit će i Conana, Modesty Blaze, Calvina Korta, brojne mange. Planom je da završimo Beležnicu smrti do kraja godine, 8. izlazi uskoro, 9. prevod je skoro već gotov. A što se tiče drugih naslova mangi, verno pratimo i slušamo šta naša publika traži, ali verujem da i oni znaju da je situacija sa uzimanjem prava za japanske stripove mnogo komplikovanija nego za američke i evropske, tako da ne smemo, kao što za mange za koje smo pregovarali od 2008. godine, izašle 2013. nismo smeli ništa da pričamo, isto tako nadamo se da ćemo obradovati naše čitaoce kada to bude bilo sigurno i spremno za izlazak. Ono što vas čini još posebnim jeste da u vašoj stripanici mogu da se nađu, pa ja mislim, čini mi se, izdanja bukvalno svih domaćih izdavača stripa, a i stranih. Ima sad je došlo mnogo od Fibre, što je najveći hrvatski izdavač, znači može bukvalno sve kod vas da se nađe. Da, trudimo se da imamo kompletnu ponudu svega što izlazi, što u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, nekada dok je bilo izdanje u Makedoniji, Crnoj Gori, Sloveniji, jer nažalost, scena bivše Jugoslavije, koliko god bili podeljeni kao države, je u suštini jedna strip scena gde svi govorimo istim jezikom i zato brojni stripovi koji su izašli u Hrvatskoj retko kada se dupliraju, sem ako nisu u pitanju izuzetno komercijalni serijali, se dupliraju i kod nas i stoga se trudimo da stvarno imamo što bogatiju ponudu i da svako ko kroči kod nas u striparnicu može da nađe ono što ga interesuje. Dobro. Koliko znam, imate pored ove stripanice koje se nalaze na Zelenom vencu, imate još jednu koja je zanimljivija, mislim drugačija od ove, ima drugačiji koncept, šta se sve u njoj nalazi. Da, otvorili smo, evo još malo pa će biti 2 godine, radnja u Balkanskoj, koja pored Darkwoodovih i stripova drugih izdavača ima i ploče, društvene igre, arkadni aparat sa više od 500 igara iz 80-ih i 90-ih, knjige, pa slobodno mogu reći možda i najbolji izbor u Beogradu što se tiče izdavača iz Srbije i trudimo se i tamo da podignemo taj nivo kulture da ljudi koji dođu zbog stripa vide nešto drugo pored stripa, a ljude koji dođu zbog nečega drugog malo prikažemo da ipak strip i devet umetnost su i dalje živi i da izlaze jako, jako dobre stvari. Da, vaše izdanja se također mogu naći u velikim knjižarama poput Delfi i Vulkana, a da li možda čitaoci stripa mogu da vas nađu negdje na internetu? Apsolutno. Pored Delfi i Vulkana i gotovo svake knjižare koje drži do sebe, da ima naše izdanja širom Srbije, imamo i podružnice u Nišu, Južni Darkwood, u Novom Sadu, Severni Darkwood, širom regiona svaka striparnica ima naše izdanja, a na internetu nas naravno mogu naći, imamo 2 sajta, darkwoodprodavnica.co.rs gde se mogu naći sva izdanja koje imamo u knjižari i darkwood.co.rs gde se mogu naći naša konkretna izdanja na kojima se trudimo i da brojne akcije koje imamo i popuste, što članske sa karticom našeg kluba čitalaca, što neke povremene akcije koje radimo, ljudi iz unutrašnjosti i širom sveta mogu poručiti sa istim cenama kao ovde kod nas u radnji. Znači, spomenuli ste da postoje neke članske karte, kako se to dobija? Učlanjenje je apsolutno besplatno, svako može ili preko maila ili uživo kod nas da se učlani, ostavi svoje podatke, dobija karticu s kojom ima 15% popusta na sva naša izdanja u našim radnjama. Da ljudi treba da čitaju stripove, čitajte stripove i otkrijte neverovatan svet devete umetnosti. Super, nema bolje poruke. U redu, hvala mnogo, a vi svratite do striparnice Darkwood i vidite šta se sve može naći u njoj i šta se sve novo sprema i prelistajte sve stripove, možete ceo dan da provedete ovde i nećete stići sve da pogledate što ima. Apsolutno, čekamo vas.